Vjerojatno ste se pitali što je to bushcraft. Bushcraft je u našoj zemlji novi pojam, mada tradicija bushcrafta kod nas postoji od kad postoje i ljudi, Slaveni, Hrvati. Bushcraft je strana riječ, što bi u prijevodu značilo živjeti u divljini. Ne preživjeti, nego život u divljini. Među prvim promotorima je kanadski učitelj bushcrafta Morse Očanski. Ljudi nisu dobro informirani, tako da pod preživljavanje koriste oba pojma, i bushcraft i survival. Između ta dva pojma postoji temeljna razlika. Ako malo razmislimo, logički možemo zaključiti da život u divljini i preživljavanje nije isto. Bushcraft je puno opširniji pojam. Survival je samo jedan aspekt bushcrafta koji se događa u određenim uvjetima i okolnostima, gdje su ljudi primorani koristiti vještine i tehnike koje se čak i protive etici bushcrafta, ali pravila se prekrše kada je u pitanju borba za goli ljudski život. Pojavom Bear Grylls-a survival je postao atraktivan show, koji su ljudi zbog dinamike i napetih scena rado gledali. Koliko je poučno, procijenite sami. Vjerojatnost da se nađemo u situacijama pravog preživljavanja u našoj zemlji je zaista mala, mada mogućnosti uvijek postoje. Dobrom edukacijom i promicanjem bushcrafta stvara se dobar temelj sigurnijeg boravka u prirodi. Učenjem stvaramo skup fizičkih i mentalnih vještina potrebni za život u divljini, koji može potrajati i na dulje vrijeme. Ja sam Mladen Đuranic, došao sam na lokaciju ove stare Drave da snimimo scene bushcrafta u prirodi. Lokacija je idealna za prikazati bushcraft na rijeci. Ima dosta vegetacije koja se može iskoristiti u pravljenju plovila, skloništa, improvizacije, zamki. To budemo polako kroz film prikazivali. Znači ovoga za improvizacije neke u prirodi ja koristim ovu svoju torbicu koju imam neke stvari koje su, mislim da ne bi trebalo niti više posebno imati sa sobom. Znači imamo jednu pamučnu običnu majicu koja je narančaste boje, u stvari koja je uočljive boje. Zatim imamo 2 metara uzice, imamo gumu koja nam može poslužiti i za izradu pračke, za cijevčice razne. Zatim imamo foliju, znači koja je obostrana, koja nas može štititi od hladnoće i od prevelike temperature. Zatim imam običnu najlonsku vreću koja je prozirna, koja služi kao spremnik za sva 3 agregatna stanja. Znači može se u njoj nositi kruta tvar, znači pijesak, šljunak, zemlja. Zatim može se koristiti kao spremnik tekućine, vode i može koristiti kao spremnik zraka. Znači u nju se mora napuhati zrak i morate je koristiti kao zračni jastuk. S tim da smo ovo koristili za mjeh za kovanje. Zatim imam konoplju, uzicu, špagu, koju koristim za izradu skloništa, koja je biorazgradiva, znači koja s nekim vremenom ona priprhne i ne ostavlja prirodi nikakve tragove. Zatim imam uzice koje koristim za pravljenje zamki. Znači one su čvrste, klasificirane čvrste i
crne, neočljive. Znači, ove stvari i dobar, oštar, rezni alat može vam poslužiti za mnoge improvizacije u prirodi. Prioritet čovjeka u prirodi je da prvo potraži izvor vode, ako misli duže boraviti da si napravi neko sklonište, da si pogleda i obezbijedi neke izvore hrane. Mi ćemo prvo praviti sklonište i zapaliti si vatru. Mjerim si dužinu skloništa. Ove noći je na ovom području bila oluja i sve u okolini je mokro, ima dosta rose. Zemlja isto dosta je navukla vlagu, zato smo sklonište počeli sa ležajem. Znači da si s ovim prečkama ležaj odignemo od zemlje i dole napravimo si cirkulaciju zraka, da nam zrak izolira, znači probijanje vlage. Leže se zato radi jer zemlja je velika površina i ona je vlažna i hladna. Znači mi, ako gore se na zemlju legnemo svojom dužinom tijela, zemlja iz nas iscrpljuje toplinu. Da bi mi to spriječili, mi ležaj odižemo od zemlje i automatski smo gore povišeni i između našega tijela i zemlje je čistina, znači tu je praznina i tu cirkulira zrak. Znači i ona vlaga koja se od zemlje diže prema ležaju gore, cirkulacijom zraka ona se isuši. Dužina ležaja trebala bi biti, ako je moguće, barem 20 cm svake strane, znači duža od ljudskog tijela. Mi bomo sad zmjerili dužinu, ako bo još trebalo, znači još bomo ga dogradili sa svake strane. Gore na te prečke mi znači stavljamo sebi suhi neki materijal. Ovom smo našli neku travu, znači lišće. Sad kad bomo gore gradili, znači ove sa strane, bočne stranice, za to vrijeme se bo to malo i posušilo. Taj sloj zapravo služi više kao mekoća, znači da nam tijelo gore, da nas ne žuljaju ove dole prečke. Ono mora biti 10 cm, zavisi od čovjeka, od težine i od svega. I zavisi od toga kakve su vremenski uvjeti. Znači ako je hladnije, podloga se povećava, ako nije, ona mora biti i tak. Bitno je samo da nas ove prečke dole ne žuljaju. Da nam to ne u noći ili da nas ne bude, da nam ne stvara probleme. Znači napravili smo samostojeću konstrukciju za naše buduće sklonište. Kaj je tu bitno? Znači bitno je da su upori zabodeni dole u podlogu u zemlju. Znači da su gore škrake koje držiju gore ovu prečku. I znači da ima barem 4 ova para. Da bi to bilo čvršće, znači morali bomo tu napraviti 4 ova povezivanja. Znači dalje budemo napravili prečke, znači sa svake strane bude pleter i na taj pleter budemo gore, znači od dola prema gore, nutra uplitali ove svježe grane. Pošto nemamo ništa tu suhoga, budemo iskoristili ove zelene. Znači one s vremenom se budu sušile i one budu pukotine polako zatvarane. Znači ovo sklonište nam služi za čuvanje topline tijela, znači na nekim malo ekstremnim uvjetima. Znači za sad je dobro tako kako je. Bolje znači da imamo to sklonište nego da spavamo dole na zemlji. Znači ono ne bude prostorno
ono bude skučeno, znači skučena, ko da ste v ljesu unutra. Znači ona je skučena i ona, znači vi kad dišete, vi si lakše, znači skučeno sklonište morate zagrijati ili, znači da ako je ono prostorno, ona više gubi zrak topline. Znači ovako, vi ako ste nekim ekstremnim uvjetima, znači vi ste malo pothlađeni, znači vi jednostavno morate se zapaliti vatru i morate sebi unutra donesti, znači neki ugrijani kamen ili neki dio. Znači morate, ako imate neku flašicu, morate se i popišati unutra i znači i taj dio iskoristiti za toplinu. To si denete pod noge i vaše noge su jedan čas tople. Sklonište je gotovo još malo. Bilo bi idealno da sad na gore pokrov denemo lišće od rogoza koje bi na jednu i na drugu stranu zakrivalo, ali i ovak je isto dobro, mora izdržati i srednji pljusak. Ja vam se sad uvlačim unutra da vidimo kako to unutra izgleda, znači dalje funkcionalno. Negdje smo potrošili oko 15 metri špage. Sklonište je gotovo sve napravljeno od prirodnih materijala. Ova biljka amorfa je intenzivnog mirisa, znači i ona sama po sebi bude i aroma i zaštita od insekata. Kad još dodamo mentol, vodene mente, zajednički, to bude jako lijepa aroma i jako dobra zaštita. Uvijek ulazimo sa nogama, znači sklonište sa nogama. Glava nam je uvijek na izlazu. Znači sad se mi unutra ovlačimo. Tako. Znači sklonište mora biti, znači to toliko da se vi morate unutra, znači da morate se okrenuti, da se morate okrenuti s boka na bok, znači da vam položaj tijela nije neudoban. Znači još imate mjesta i za opremu, napravite si aromatična jastuk, znači od nekog bilja koja je lijepo diši i morate spavati bez problema. Znači ovo sklonište je jako dobra zaštita. Još bi ga malo trebalo samo, znači gornji sloj još malo preplesti da bi baš bilo ono idealno. Ovak je isto dobro, ovak je zaštita, znači od sunca, od insekti i prespavati se more po suhom vremenu. Ovo je dobro kad je od ispod izolirano, znači od ispod uopće nema vlage i jednostavno tijelo koje je na ležaju ne gubi temperaturu. Znači ona je jednostavno odignuta i ona je izolirana. Baš je ono ugodno unutra i miris je sasvim ono prirodni i ugodan. U ovo sklonište uloženo je 2,5 sata rada, malo brže smo ga radili zbog oblačnog vremena i mogu vam reći da se trud isplati. Unutra je sasvim ugodno i lijepo ležati. Bilo idealno za snimanje ptica ili za slikanje, baš je ono udobno, a ima i mjesta za opremu i za kameru i mislim da ima lijepi pogled, na dobrom je mjesto. Tu sam bile preki dabrove, moglo bi se iskoristiti i u neku praktičnu mogućnost. Znači ne samo za bivak. Znači kad idemo van, jednostavno se povlačimo se prema naprijed, znači rukama, kad dojdemo na tvrđu površinu, jednostavno se nogama se povlačimo van i stanemo i mi smo van. Evo. Tražimo vodenu mentu za čaj. Evo tu je ima dosta, nema još cvijeta, ali se prema listovima se jako lijepo vidi. Znači da probamo miris. Miris mentola. Ta vodena menta je zapravo jako korisna biljka. Ona je u čaju, kad skuhamo čaj od nje, to nam je jako dobro za probavu. Pogotovo dok smo tak prirodi, ako imamo neku suhu hranu ili tak neke sobom,
Znači skuhamo si čaj od te vodene mente, ona nam olakša probavu, a i ako ima unutra mentol, ona je dobra i za disanje. Znači ako imamo više akcije, znači trošimo energiju, znači treba nam više i zraka, ona nam inhalira, znači dišne puteve i moramo se obnavljati energiju na taj način. Ne? Sad bomo uzeli to mentu za čaj. Mi bomo čaj skuhali si. Znači jedan dio bomo se deli unutra sklonište radi arome, jer taj miris mentola je baš ono ugodan. Inače od vodene mente križanjem je dobivena paprena metvica. Ona ima od svih metvica najintenzivniji miris i od nje se pravio peperminti, znači mentoli peperminti. Kak je ugodno. Vi sad u prirodi, kad idete s nekim sječivom, oštrim predmetom i tak, vi ne gledate, znači morate negdje stati krivo i popiknuti, znači kad dojdete u taj položaj, kad mislite da budete pali, ovo bacite od sebe i znači idete dole. Čekamo vodu da se zgrije, da proključa, da unutra stavimo mento. Da probamo taj čaj, ljekoviti od menta. Počekamo koju minutu da se opet dignu. I možemo to maknuti. Znači sad to jednostavno maknemo. I čekamo da se ohladi. Malo sam nestrpljiv. Još se nije do kraja ohladilo, ali mi bomo se malo natočili. Tako. Pošto je to sad jako vruće, sad ćemo mi to prirodno ohladili. Znači tu si primimo gore, sve to prirodno ohladimo. Tako. Još malo. Baš je ugodna aroma. Mentol. I sad mi baš ovoga odgovara. Mir. Prirodni čaj. Ovaj ugođaj. Sketanje vatre. Površina se tu na ovoj dionici prevrće. Stvara lijepi zvuk. Baš one pravi prirode. A ja pijem fini prirodni čaj. Ima lepši osjećaj? Ja mislim da nema. Nirvana, pravi duševni mir. Kako je ovaj čaj dobar. Ova vrba je mrtva, znači ona je suha, ona je lagana, ona je idealna za splav. Znači imamo grane koje moraju biti donekle ravne, tako da ih moramo lijepo složiti da splav bude funkcionalan.
Ribarica. Razjehni, nek zjehni, tako. Vodena zmija, bezopasna. Vidite da je skoro pitoma. Sad bomo ju vratili na njezino stanište. Hej, O! nemoj me s mačetom. Pardon, ja ti remetim mir, a ti snimaš. Dobro, već je kasno. Idi tamo na sprudu, ti je mala prutka, ako je vidiš. Tamo ovaj zadnji sprudić, ova ptica što miga. To ti je mala prutka, jedan od najvažnijih ptica za rijeku Dravu. Inače gnjezdi se na dravskim sprudovima. Odi tu bolje pogledaj. To je mala prutka. To ti je jedna od stvarno, znači uz čigre, uz kulike, treća vrsta ptice koja je baš karakterična za dravske sprudove. Evo, baš imaš sreće, naletio se. Znači ona ti tu dolazi na te sprudove i lovi ti kukce koji naplavi rijeka. Tako da baš, to je baš karakterična ptica za sprudove dravske. Tako da imaš sreće. Otkud ti ovdje? Čim se baviš? Pa, buškraftom. Buškraftom, da? Da. Pa trenutno snimamo jednu seriju, više kao neki dokumentarni film. Pa evo, sad mi je baš prilika da, dobro da sam te našao, da mi malo neke stvari približiš što se tiče životinjskog svijeta ovoga tu, jer to je za mene za sad još uvijek nova lokacija. Pa je, čuj, evo baš kad se vidi na snimci, ovo je jako lijepo mjesto, znači Stara Drava, gdje imamo sprudove
imamo strmodronjenu obalu, imamo popolnu šumu. Znači to je zapravo Drava u malom. Znači nekada je tu tekla prava Drava, ali kad su napravili hidroelektranu, onda su tu pustili ostatke ostataka, kako se to kaže, relikvi relikviorum. I sad tu teče jedva nekakav biološki minimum, par kubika vode kroz sekundu, ali opet tu Drava živi i to zapravo meni super, tu dolazi crne rode. Evo. Gledaj, ja bih te sad upitao, da li za ovaj životinjski svijet tu, da li smeta što vodostaj varira, s obzirom da je to poplavno područje i da u pitanju je brana? Inače vodostaj prirodno varira, ali ovo ne čak tu. Tu je relativno stabilno, znači tu postoji nekako stabilni minimum, onako se kaže minimum minimuma, neko preživljava. Ali recimo nizvodno od hidroelektrane, od sela Donje Dubrave, to su ti vodeni valovi koji te budu dnevno i 1,5 metra. I to ima razorni učinak i za biljke i životinje, ali i za obalu. Znači to su vodeni valovi koji stalno dolaze, ruše obalu i znači mi imamo potrebu utvrđivati dodatno. A za životinjski svijet i biljni je to stvarno jako nezgodno. Primjerice za ribe. Riba koja proljeće dolazi u mrijest, znači puste vodu, hepovci, voda ulazi rukavce, ulazi za njima riba, recimo šarani, počne se mrijesiti ili klenovi što god. I onda se voda povuče jer zatvore pipu pod navodnicima i onda sav taj mrijest ostane na suhom. Plus naravno, možeš misliti stalno dizanje vodosta dnevno tu mora izluđivati sve životne stanovnike od Drave. Vidiš, to je meni dobro znati. Sad mi reći ovoga, pošto smo tu, prošli put smo vidjeli i crnu rodu. Daj mi ako možeš mi malo pobliže opisati tu pticu, koje su njezine... Pa gledaj, crna roda ti je jako skrovita ptica, onako dosta je plaha. Recimo bijela roda svi znamo, gnijezdi se na krovovima, na stupovima, ali crna roda je baš skrovita i ona baš traži divljinu. Ona traži gdje nema ljudi, znači veće komade šuma, znači velika stabla gdje ona može vidjeti iz daljine što se dešava i dolazi ovako na te sprudove. Ja sam isto tu znao dosta snimati i dolazi na sprudove zato što ipak nema tu toliko ljudi. Ali čim neko dođe, ona se diže i zato je biti crna roda jako dobar simbol te one divlje, očuvane Drave gdje nema puno ljudi. Ali na sreću crna roda još uvijek ima. Mi smo prošli put napravili jedno sklonište koje bi trebalo služiti za ljudsku zaštitu. Ali smo primijetili da iz toga skloništa se može lijepo promatrati okolina i probali smo promatrati crnu rodu i ona je stvarno došla. Znači treba se pritajiti, treba se maskirati i onda se mora do nje. Naravno, pa recimo ja isto sad vidiš malo maskiran, ali danas nisam baš previše, došao sam više u izviđenje da vidim šta ima, nisam bio dosta dugo, ali da bi se životinje snimilo, treba se stvarno utopiti u okoliš, treba postati dio šume, dio džungle, dio sprude. Ja sam znao, kad sam snimao čigre na sprudovima, ja sam se pokrio prvo s ovom mrežom maskrom i onda sam se donio sa svom još travu prirodno koja raste, tako da sam bio onako žbun, odnosno grmić. Tako da, jednostavno fotografija prirode pogotovo, ali često promatranje i proučavanje treba se maskirati, pogotovo za plahe ptice kao što je crna roda. Znači ova oprema je tvoja dosta kvalitetna, skupa. Mi više prakticiramo primitivne. Znači ono kad najdemo u prirodi, složimo neke skloništa, neke korpice i tak neke i tu se unutra zavlačimo i to vidimo. Daj mi reći, da li ta prirodna ima veće prednosti pred ovim? Imaš pravo. Znači autohtona, znači prava kamuflaža, znači od granja, lišća, bilo bi idealna. Kažem, danas sam došao na više manje neko izviđenje da vidim šta ima, pa je onako ad hoc, na brzinu. Ali bilo bi idealno, recimo, stvarno, jer ptice nisu glupe ptice i ostale životinje, one znaju, ok, tu raste ova svibovina, da je to normalno. Ako sada dođem sa nekakvim uzorcima, ovo je nešto više jesenski, nisu životinje glupe, životinje osjećaju. Ali ok, znaš, često su i neoprezne i tako da je ovo na brzinu sasvim ok. Imam isto maskeni šator, ali kažem, bilo bi idealno imati baš prirodno, baš onako dravsku trsku, dravsku vrbu, dravsku topolu, svibovinu, bazu, šta god. Koja se oklopi u okolinu. Da. Ali kažem, to je čisto pitanje ulaganja i vremena i truda, znaš, treba složiti. Treba to vremena da se sve to napravi. Vidiš, sad bit bushcrafta je u stvari da se vraćamo tim primitivnim stvarima. Znači da se oklopimo u okolinu onakvom kakva u stvari ona je. Dobro. U tome je razlika između bushcrafta, na primjer, i neke suvremene
opreme koja je tak napravljena od plastike i najlona i tih stvari. Ne, apsolutno se slažem, bilo bi idealno, ja bih vrlo rado. Kažem ti, samo kad si po cijeloj Hrvatskoj, onda nemaš vremena, znaš, toliko se koncentrirati, ali kad bi recimo godinu dana isključio Dravu svaki dan, to je bilo savršeno. Mi se tu sad napravimo onako totalno prirodno i tu ko zna šta dolazi pred večer ili jedno jutro, sigurno dabrovi, srne, možda čak i jelani i savršeno bi bilo. Evo, mene baš dabrovi me zanima, baš bi mi bilo drago da bi jedanput se našli da bi dabrove zajedno promatrali. Znaš šta, da bi snimio dabra, to su ti noćne životinje, idealno je onako prije zore, oni se tada vraćaju, inače to su noćne životinje i hrane se sa mladicama, sa lišćem i cijelu noć su aktivni i one se vraćaju onako zore. Evo recimo, malo nizvodno, na Krču kad sam snimao Crne rode, uvijek skoro svaki dan, odnosno svaku zoru sam snimao dabrove koji su se vraćali za svoje noćne smjene. Ali to je relativno kratko, zato što su još uvijek dabrovi kod nas prilično, a boje se ljudi jer ima lova, znaš šta, dosta ribići. Čuo sam da dabrovi više ne budu zaštićeni. Postavlja se pitanje zaštite dabrova. Da li bi oni trebali biti zaštićeni ili da još uvijek ostaneju? Mene to podsjeća na zaštitu kormorana. Znači kormorani ili velike vrande su, malo samo digresija, ali biti jako povezano, su ptice koje se hrane ribom. I naravno, kompetitori su, odnosno konkurenti su ribičima i sad je cijela hajka ne bi trebalo zaštititi te ptice. Sve više čujem isto za dabrove. Šta se dešava? Jer dabrovi ruše šumu, ovo ono. Ali naravno, dabrovi i kormorani i crne rode i sve te životinje su bile postojale puno prije nego što je čovjek došao. I naravno, taj cijeli koncept, da li su životinje štetnici, da li nisu, ali u prirodi, ok, u polju kukuruza, u voćnjaku, možemo ih nazvati štetnicama, ali dabar koji tu dođe i obori si vrbu ili topolu, to nije apsolutno nikakav problem. To drveće koje jako brzo raste, ima ih tu ko blata, ima ih tu ko vrbi topola i nije tu nikakav stvarno problem. Ok, ako baš uđe neki voćnjak pa ruši, nek se vlakno zaštiti, ali tu nikakav stvarno šteta. Ti znaš da jedna vrba može narasti u jednoj godini 1 metar. Znači stvarno nikakav problem i tu ima dabrova i šume nije nestalo. Tako da, pitanje zaštite da ili ne, mislim da tu pogotovo kod dabra stvarno nema nikakvog spora. Dabar nije štetočina ni, kad smo još kod toga, niti kormoran, niti vranac. Je možda slatkodnim ribnjacima, ali na prirodnoj Dravi apsolutno ima svako pravo živjeti i biti zaštićen. Nas dvojica smo svaki svojom aktivnosti, mi smo gosti tu u prirodi. Naravno. Da, jer čovjek zapravo u prirodi je gost. Ne, slažem se potpuno. Daj mi reci sad, kak ljudi koji na primjer, ne žive skladu sa prirodom, kako oni razmišljaju o tim ekološkim stvarima koje se... Pa to sam te malo prije isto rekao dijelom, znači da oni vide životinje kao nekakve štetočine, znači nešto gdje njima mjesto, znači često ljudi mi nekakvu prije romantičnu sliku, ok, lijepe ptičice, možda to da, ali čim je nešto da se ruši koje drvo, to je već problematično. I zato ta slika čovjeka onako stara, da priroda je isključivo resurs koji treba iskoristiti, još je duboko ukorijenjena u ljudima. Naravno, to je problem isto što ljudi ne znaju puno toga, kako zapravo priroda može nama koristiti. To su, recimo, znanost je pokazala nešto se zove usluge ekosustava, odnosno korisne, čak i gospodarske koristi od rijeke. Primjerice, čuva nam rijeka, nam pročišćava vodu, znači popolna nizina sa močvarama, s mrtvicama. Znači ta voda stoji, pomalo prolazi u podzemlje, pročišćavaju bakterije, alge i ostali organizmi. I mjesto podzemlja, znači to su takozvani šljunčani vodonosnici, znači voda je u podzemlju između šljunka i pijeska i to je najčišća voda. Mi tu crpimo vodu za piće. Da nema močvara, da nema bara, jednostavno ne bi bilo tog pročišćavanja. A znamo, to su veći gradovi, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, polja, znači gnojeva, pesticidi koji idu s polja, da idu direktno u podzemlje, a mi tu vodu pijemo. Tako da jednostavno taj stav ljudi prema prirodi još uvijek je potiče puno iz neznanja, iz tih nekih modernih spoznaja, šta to je priroda, znači to nije samo resurs koji moramo ocijediti i sjediti, nego koji moramo imati isto poštovanje. Sjetite se film Avatar, ako se gledali slični filmovi, ili šta danas recimo uništavamo Amazonu ili slično,
To dovodi do klimatskih promjena, do svih tih problema. Znači, mi smo se sami krivi, jer smo čak i poplave, jel? Znači, čak i da smo poplave su jako dobar primjer. Svi znamo, biti, kad vidimo te scene, dolazi na buja rijeka, Sava, Drava, Dunav, ne mora biti bilo nužno Drava, uništava, razara, ali trebamo razumjeti da su poplave prirodna stvar koja je svaka rijeka, znači kao što pada kiša, kao što se topi snijeg u Alpama ili planinama, tako je poplava prirodna pojava svih rijeka. Međutim, ako mi dođemo previše blizu, ako mi kažemo da mi možemo pijeti prirodu, mi ćemo napraviti nasipe, izregulirat ćemo rijeku, a biti šta? Stvorili smo dugoročno sebi samo problem. Napravili smo jednu tampiranu bombu, on će se voda nakupiti tom suženom koritu, sve dok se ne izlije, sve dok ne pukne prije kasnije neki nasip ili slično. A danas nam znanost kaže dajmo opet rijekama prostora, nek slobodno plavi u prirodi, naravno, ne u naselju, ne u Čakovcu, ne u Varaždinu, ne u selu, ne niti u polju kukuruza, niti industriji, ali mi tu imamo još toliko prirode i neka plavi, neka se rasterećuje i neka onda takva rijeka ide dalje nizvodno, rasterećena, sve te silne voda. Ali dan danas mi jednostavno da se spriječi poplav, mi moramo rijeku ukrotiti, moramo izregulirati, a to je pokazalo se totalno suprotno rješenje, odnosno sam sebi zabijemo nož u leđa. Ništa, vidimo se i čujemo se. Evo. Sve najbolje. Samo čvrsto. Doplutala nam je jedna boca koja je vjerojatno služila nekome za plutaču. Tekućina za pranje vjetrobranske stakla. Dobre, nije niš nutra nikakva kemikalija posebno bila, sad bomo je splavili, iz nje bomo napravili filter za pročišćavanje vode. Idemo sad složimo, znači sve sastojke unutra koji ide za pročišćivanje. Znači koristili bomo pamučnu krpicu. Alat, rezni alat, da bi lakše to sve stavili unutra. Mi bomo bocu tu gore bomo je otvorili. Odmah budemo izbušili rupe za špagu koja bude održavala ravnotežu, da bude to viselo. Znači prvo na filter stavimo pamučnu membranu ili ovu krpicu. Koristili bomo škaretu, da to ne treba nam tak veliki komadić, znači morali bomo tu to smanjiti. To sad stavimo unutra kao prvi, odnosno zadnji sloj prečišćavanja, kao membrana. Zatim z vatre uzimamo ugljen. Taj drveni ugljen. Kad smo stavili ugljen, sljedeći sloj je pijesak. Kad smo napunili pijesak, ugljen i pamučnu membranu, sad gore stavimo šljunak koji služi kao grubo filtriranje nečistoće. Kao prvi sloj stavimo travu, malo ju opretemo, koja bude služila baš za one velike nečistoće. Sad bi to
trebali obesiti negdje. Tako, to je sad grubo napravljeni filter kojeg bomo obesili. Tako. Sad se znači nečista voda, ulijeva se u njega, ona se filtrira kroz ta 5 sloja, znači travu, grubi šljunak, pjesak, drveni ugljen iz vatre i dole pamučnu membranicu. Ovo je nečista voda koju budemo sad ulijevali u filter da vidite kako se bude to očistilo. Ovo je nečista voda koju smo uzeli s rijeke. Vidite, sad budemo tu nečistu vodu ulijali unutra u filter. Onda se bude unutra kroz 5 slojeva pročistila i ona bude išla van bistra. Ona još nije potpuno čista. Znači postoje još unutra neki mikroorganizmi koji se kasnije vrenjem, odnosno ključanjem vode dalje anuliraju. Uzeli smo čisto posudu, odnosno oprali smo ovo da vidimo koliko se voda od one mutne zaprljane vode, koliko se ona kroz filter pročistila. Voda koja prolazi kroz filter još nije dovoljno čista da bi ju pili sa sigurnošću. Ona mora se staviti u posudu, neku konzervu ili neku posudu koju imate kod sebe i ona mora jednostavno proključati. Promatrajući ovakvu prirodu, dok se tako odmaram, mogao bi vam pokazati nekoliko praktičnih čvorova koje vam u prirodi moraju jako dobro koristiti. Imam komadić uzice, užeta koja je negdje oko malo više metar dužine. Taman mi je praktični paše da vam pokažem neke petlje. Imamo kad se penjete ili kad nekoga izvlačite, kad uže stavljate oko tijela, petlja dobro da je na čvrstom čvoru, a da se ona sama ne zateže. Za tu petlju najbolji je pašnjak čvor. Znači, mi jednostavno oko sebe stavimo uzicu, napravimo jednu malu petlju, kroz nju provlačimo uže, okolo užeta, znači ovoga, i vraćamo natrag. Mi smo napravili čvrsti čvor, a petlja ostane ne zatezajuća, znači ona se ne zateže. Kad spašavate nekoga, upadne u led, u vodu, ovakva petlja služi da ga izvlačite, a opet da se ona oko tijela ne zateže, da čovjeka ne guši i da ga dodatno ne ozljeđujete. Isto tako, tu isto petlju možete iskoristiti da nešto vučete za sobom. Znači okrenite petlju, čvor je iza, kraj užeta, privezujete za neki teret i normalno ga vučete sa sobom. I to vam bude sad hvala. Ta ista nezatezajuća petlja koristi kod penjenja, samo ova petlja nije velika, nego je ona puno manja. Opet napravimo isti, znači malu petlju, napravimo isti čvor čvrsti, provučemo i tu petlju nezatezajuću koristimo za uporište za nogu.
Ovaj kraj normalno se preveže se ili za drvo, ako je ono tanko, ono se cijela preveže okolo. Ako je uže, onda se pravi prusnikov čvor. Evo, ona je čvrsta s obzirom na zatezajuću petlju. Ovo je zatezajuća petlja. Da znate razliku. Ovo je zatezajuća petlja. Ako nju stavimo oko noge, nju zatežemo. Ona nije dobra s tim da se u nekoj opasnosti, ona se ne odvaja. Zatezajuću petlju možete odvojiti. A jednostavno izvadite nogu van. Ova petlja, ova zatezajuća petlja koristi za, znači neki drvo, dva drveta imate ili neke vučete ili tak, neki način morate zategnuti. Za zamke i takve stvari. Ona se obično koristi na neki manjem užetu i manji špagic. Da ne govorim za kaj ona stvari služi. Kad imate dva užeta, a hoćete spojiti o jedan, znači imate dva užeta, hoćete spojiti u jedan, trebate znači spoj. Dene se jedno prek drugoga i počnite sa petljom. S jedne strane i počnite s petljom s druge strane. Znači to je to. Sad kad ste napravili petlju s jedne i s druge strane, ona mora biti dvostruka, trostruka, koliko je, i sad zatežete jednu prema drugoj. Evo, i vi ste uže spojili u jedan čvrsti čvor. Sad imate dva užeta, jedno uže. Sad da vam pokažem kako ono funkcionira i koristi kad trebate nešto privući. Kako se uže stavlja oko drveta. Znači, napravite okolo, vraćate ga natrag i jednostavno ga prepletete okolo i zatežite. I ono se samo zateže. Skraćivanje. Ne trebate cijeli komad štrika, morate ga znači na neku dužinu ga skratiti. Denete ga trostruko, složite ovaj zatezajući čvor s jedne strane, složite s jedne strane i složite s druge strane. Provučete, složite, znači imate samo. Evo ga. Znači ovaj trostruki čvor, skraćeni štrik. Znači morate ga koristiti za neki visići teret i sve. On je skraćen, on nije cijeli dužini, on je skraćen. Poslije samo, znači niste ga rezali, nego ga samo otpustite. I on je opet svoju dužinu. Evo, znači ambulantni čvor kojim se veže iz zavora. Idemo malo u civilizaciju. Uzimamo se plodove iz civilizacije, da si spečemo u prirodu. Idemo natrag u prirodu. Odsjekao sam dve svibove škrake koje nam budu služili za držač okidača za zamke. Inače zamke se ne rade u bushcraftu, to je predviđeno za ekstremne situacije preživljavanju, kad čovjek stvarno je primoran da si na taj način obezbedi meso, odnosno proteine, bjelančevine, da lakše podnosi
napore i to kaj ga sve čeka dok ne dojde do civilizacije. Ja budem započeo tu zamku. Znači, pregledao sam okolino, ustanovio sam da tu ima divljači po stazama kod se krećeju i tu gdje se najviše krećeju, tu budemo nastavili zamku. Moramo mi nastaviti i više zamke, ali ovu zamku budemo samo nastavili kao pokazno. Znači, to je u edukativne svrhe, to se bude poslije uzelo proći i to tu na tom mjestu ne bude ostalo poslije nas. Kod zamke sa okidačom koristimo uzice. Ova uzica je ili žniranac od gojzerice, malo je elastičnija i čvršća i ona je napravljena sa dvije omče. Znači, prva omča je zatezajuća, a ova druga je samo provučena kroz ovo oko zatezajuće omče. Evo, to je to. Znači, s toga žniranca budemo napravili zamku. Zamke se prave inače da se čovjek odmori, znači da ne ide direkt u lov, nego da se odmara, a zamka čeka i ako se ulovi, znači čovjek se odmori i ima ulov. Ova zamka je na potez i more i na nagaz. Mi smo to improvizirano tako složili, znači nismo ništa maskirali tako da se mehanizam dobro vidi, inače da bi to normalno bila situacija da baš idemo u lov, onda bi to sve zamaskirali, ostavili bi taj put samo da se more naglasiti. Ovo je okidač nagaza. Znači, mi bomo sad to sprobali da vidite kako to funkcionira. Ova gornja grana je opruga. Ona je povezana napeto sa uzicom koja je dole spojena na okidač. Od okidača ide uzica, jednom komadu, tu je samo spojena, znači koja ima omču, duplu omču. Sad, mi smo to napravili manju, da se to bolje vidi, inače ona mora biti i veća, ali onda mora biti i grana gore višiša. Sad ovo je sistem okidača na nagaz. Ono se tu zamaskira, životinja dolazi do okidača, stane na okidač i automatski uzica je takve boje, znači safari smeđe da je u prirodi neprimjetno. Sad budemo sistem nagaza isprobali. Mi bomo sad otprilike za snagu životinje budemo okinuli. Da bi se maskirali kad lovite prema nekoj ptici ili životinji ili bilo vodeni koji se hoćete približiti, najbolje vam je da se napravite korpu koju se denete na glavu, a s te korpe složite grm. Sad da imam vatru, ovo bi bilo puno lakše savijati, ali budemo se i tak snašli. Ovo je škanjac, ali samo su pera od njega ostala. Odsjekao sam lijepi komad slibovine i baš je tu ispala lijepa škrakica za pračku koju budem si uzeo i obradi si ju budem. Evo ga, tu je kostur, korpica je gotov. Idemo prema rijeki
da to sprobamo kako bi to funkcioniralo. Ova biljka je rogos, močvarna, trajna biljka, za bushcraftere jako važna, zato jer pojedini dijelovi su jestivi kroz cijele godine. Posebno je važno zimi jer korijen pod vodom je dok nema ničega drugoga za jesti, onda je on najvažniji. Znači ovoga, čak i dok je let, potere se let i more se dojti do njegovog korijena. A mi bomo to biljku koristili za masku na korpu, za promatranje i za maskiranje. Krećem se prirodom, osluškujem, promatram, osjećam ubude na koži. Znači moje osjetila se prilagođuju okolini. Čitam znakove. Ljudi koji čitaju znakove u prirodi stvaraju si prednost za sljedeći korak. Moramo mu skinuti kožu. Znači složimo si petlju, zatezajuću petlju. Zatezajuća petlja. Stavimo oko noge i zatežemo. Zatim ga dižemo, provjerimo granu. Uzice privežemo za granu, čvrstu granu, visine očiju, otprilike da imamo dobar kut za skidanje kože. Koža se počne skidati od gornje strane. Pošto nam koža ne treba, ne budemo ju precizno skidali. Bitno je samo da ogulimo, da dojdemo do mesa.
Zakopali smo grabu da ostatke koje ne budemo upotrijebili zakopamo. Meso se mora uprati jer su po njemu hodale muhe. Mi smo tu na obali rijeke Bednje koja s strane Malog Bukovca dolazi prema Dravi. Tu dalje je ušće u Dravu. Usput smo si uzeli mladi kukuruz, pšenice. Ovo je sad prava sezona za njih. Kao djeca smo ih puno jeli i sad me potegnula neka nostalgija i sad bomo si to spekli tu. Dok si ja pečem pečenice, voda bude mi se prokuhala, da si pročistim, meso mi se peče, malo da si prezalogajim. Inače tu smo kraj vode. Ima dosta obadi i komarci. Pokazam vam jedan prirodni način kako se mehanički zaštitite od uboda. Prošetao se budem po obali da si najdem blato koje je za to najbolje. Zmiješao budem ga malo s peskom i probali budemo koliko to štiti. Štap. Čovjek je skužio da se štapom može produžiti ruke i to je njegov prvi izum. Ko da su dobro već znali kolika veličina štapa mi najbolje odgovara. Lijepo su mi ga odgrickali. Tu je močvarno, voda je. Tu je idealno za razmnožavanje komarci. Inače komarci su kukci koji su jako neugodni. Njihovi ubodi i prenosniki su bolesti. Bolest spavanja je ženkama komarca treba krv za inkubaciju jaja. Krv ljudska ili bilo koje životinje sadrži proteine. Krv je jedna od najboljih namirnica inače u preživljavanju. U ovakvom močvarnom dijelu postoji jedna primitivna metoda zaštite od komaraca, odnosno ženke komarca koje vas bodaju, koje su jako neugodne, a ujedno je i zaštita od obada. Obadi su isto dosta neugodni. Sad bom se prošetao tu po obali i potražio budem blato. Na kraju budem jednu smesu blato koja bude mehanički štitila kožu tako da ne bre ženke, komarci i obadi da me ne bre obada. Isprobavam da li nije negdje muljna jama, da ne bi bilo neko živi pjesak, da ne bi propao. Ima dosta mulja, skoro pola metra, dosta je duboki mulj, ali je i čvrsti, znači nije živo blato. Negdje oko 20-30 cm tu. Znači moja težina nije toliko, moja masa nije toliko teška da bi mogla potonuti. Ali ovdje već
Ovdje je već malo dublje. Tu je jedna naplavina, blatna. Znači idemo se malo razrijedimo, tu taj mulj. Pravimo taj jedan sloj da se upije malo u pore, da bude čvršće, da se mehanički drži na koži. Znači tu gdje je koža najmekanija, gdje je najosjetljivija, jer obično ženke komarci najviše pikaju gdje je koža, gdje su pore, gdje je koža mekanija. Leđa se najbolje namažaju ako se jednostavno legnete blato. Sad kad se prvi sloj upije, onda na to ide drugi sloj koji je potpuna zaštita, potpuna mehanička zaštita, kao da imate odjeću na sebi. Osjeća se razlika između domaćeg i divljeg zeca. Ona se uzimati manje zalogaj. Uživam u okusu.
Sada je sunce na zalazu, vrijeme je da se ja pokupim prema svojemu skloništu. Ovaj teren je dosta razrovan. Tu su rovale divlje svinje. One spadaju u papkare. I sad tražim jedne dobar otisak papki, da si moram napraviti gipsani odljev, preko kojega bi mogli čak odrediti i dob i težinu. To je noga divlje svinje. Papke su se lijepo sačuvali, koža i kost je dosta preprhlo, ali papke su se lijepo učuvali, prema papkama se lijepo mora vidjeti da je to divlja svinja. Evo tu je još jedna kost. Ovo je malo veća kost, to je od neke životinje koja ima malo višu nogu, to bi mogla biti potkoljenica od kušuta ili jelen. Zanimljiv je ovaj kraj. Znači da tu na ovoj obali rijeke Drave da je tu ima puno života i puno životinja. Pregledom okoline nailazio sam na puno tragova. Evo, došli sam do jednog traga od divlje svinje kojega budemo uzeli kao gipsani odljev. Znači uz tragove papki glavni, od traga su i dva papke koji su malo viši, oni su malo udaljeni. Znači kad svinja stane unutra s papkima, ona je udubljeni trak, a za papki se tek toliko da se vidi. Trak kao otisak papke ili šape ili bilo čega sam po sebi mora vam puno značiti u određivanju daljnje situacije. Znači situacija mora biti i opasna. Ako najdete trak koji je tak od odrasle životinje i poleg najdete malo više tragova od manjih životinja, u ovom slučaju prasadi, znate da je majka prasica opasna ako slučajno ju iznenadite i ona mora biti agresivna. Znači morate se jednostavno s takvog područja ili malo bučnije udaljiti ili jednostavno maknuti, jer mora dojти do toga da vas i napadne. Isto tako u gorskim krajevima isto se to događa i medvedicom, ona je još opasnija. Ako najdete trak odrasloga medveda i manje šape od malog, isto tako za vas je puno bolje da budete bučni i da jednostavno da se s takvog područja odaljite, jer morate biti negdje na putu i ona bude mislila da je ugrožena i ona vas bude napala. Sad bomo napravili gipsani odljev, da po gipsanom odljevu odredimo kolika je starost i težina odrasle te životinje, odnosno svinje. To je obični električarski gips koji ima svojstvo da se malo slabije steže, malo sporije. Sad tu masu polako uljevljeno unutra u taj trak. I čekamo 5 do 10 minuta da se to stegne. I onda cijeli grumen zemljama proći. To je sad utisak koji se treba posušiti i
očistiti od terena, od šudra. Malo je još mokar. Sad je on otprilike malo grublje očišćeni, da vidimo kolike su mu dimenzije. Sada bomo multiplo, znači merimo. 7, 8, 8,2, širina 6, 6,5. 8,2, 6,5. Znači to je negdje ta veličina. Jaka krmača, oko 6,5 godina, znači 80 kg očišćeno, 100 kg žive vage, znači negdje oko 100 kg. Ovaj trak bi trebao odgovarati, veličina ovoga traga bi trebala odgovarati ovome otisku. Sad smo izmjerili trak, tu smo ga uspoređivamo ga s ovim originalnim tragom od knjigi od njemačkih autora koji su se bavili s tim. Znači to je ta veličina, piše jaka krmača, oko 6,5 godina, težina živa oko 100 kg. Ovo su dimenzije koje smo izmjerili, znači to je jaki otisak te krmače za papci, znači mi smo ne za papke primili, mi smo samo primili taj dio prvi, te su papke. Ova okolina puna je života. O, tu nekoga ima. Tu nekoga ima. Bok vjerat. Bok mladen. Kak si? Evo ide. Dobro si se smjestio, jedva sam te našao. Vidio sam da je poležena ta zlatnica, taj gustiš. Vidio sam neko je prolazio. Znao sam da je neko iskusan u tome. Inače kak si? Pa dobro, evo. Ja sam ti u hodnji, promatram ti ovu okolinu tu, ptice malo, tragove, da vidim čega ima. A kak si ti tu? Pa evo, ja sam tu već par dana, malo kampiram, ne? Isto uživam u prirodi i eto, kupam se. Vidim da si hamok složi. Daj mi reci kakav je to materijal, kako si to uspio tako složiti? Pa to je obično platno s dućana s tekstilnom rovom, znači nije kupljeni, nego je ručne izrade, ne? Znači 3 metra dužna i 1,40 m je široki, ne? Znači z oba dva kraja je povezani s parakordom, gdje su napravljeni čvorovi, ne, za koje se parakord drži, ne? Nakon toga je zavezani gore za karabiner, koji usto služi dok pada kiša, kad se nacedi voda po... Znači dojde do karabinera, dojde do karabinera i pada... se po ovoj špagici dole pada slobodnim padom i ide prema zemlji. I onda je gore još gurtna, široka gurtna koja je zavezana za drvo. Opet isto široka zbog toga kad ne uznižuje koru drveta, ne? Mada ja volim prirodne kampove, ali meni se ovo sviđa. Ja, ovo je više ljetni kamp, ne? Znači to je više za po toplom vremenu, dok nema nekih niskih temperatura. Mada se rada štiti i od kiše i od sunca i dobro je. Vidiš, ovo mi se dopada kad si odignuti od zemlje. Je, pa to je i radi udobnosti, ne treba onda ova podloška dole, ne, spužvasta ili bilo već kakva, ne, znači more se i udobnije, ne, lepše je spati. Lepo si zračnu izolaciju si napravio od zemlje, ne, iako se i kaj isparava zrak, to lepo sve posuši. Pa je, i ne idu tako kukci i ostali, ne, ne plazi niš po tebi, ne, i okej, ne. Gdje si hranu u besi? Jer obično veli da se dok se tako kamp dela da bi se hrana trebala više... Ja, obesi se više. Pa obično je obesim ispod cerade, tako kak je slučajno kiša, nekaj ne pada po ruksaku i po hrani, ne? Ili pa na koju granu.
na 2-3 metra visine. Ti sjećaš dok je nama lisica odnesla hranu? Je, sjećam se, da. Pregrizla je gurtme s kojima je bio ruksak zavezan. Znači ruksak bi trebalo zdići na visoko, dobro. Je, čim više, da. Znači ti si to sebi iz kampa van zvade, ne? Da, nema v kampu toliko, ne. Velim, jedno ako je kiša, onda donesem ispod pa stavim ispod cerade, kaj ne. Kak je lijepo mirno, tu se čovjek baš ono lijepo odmori. Je, izolirano je jako, nema nigdje ničega, ne. Vjeran, koja je dimenzija ta cerada? To je cerada 3x3 metra. Obična cerada dućana građevinskog materijala, ne? A gledaj, more služiti... Baš je praktično, vjerojatno znači puno primjeni za ostale. Osim cerade more služiti kak pončo, kak kabanica, ne? Znači možeš iskoristiti za izradu čamca, ne? Već imaš dno, ne? Sam napraviš korito, kostor, ne? I oblečeš znači s ceradom. Pa evo, vidite, to je jedan od boljih ovoga predmeta za improvizacije buškrta. Ja, nije skupo, ne? Da. Nije skupo. I primjena za sklonište je, koliko ja znam, ima 20 i više vrsta, neka se to može složiti. Ti najbolje znaš i to kada više koristiš. Evo Vjeran, prije nek pemo na ušće, budemo se malo tu poigrali, da vidimo, da se prisjetimo kako to izgleda na primitivni način upaliti vatru. Može. Znači prvo sa zelenim lišćem ili sličnim nečim mekanim, kaj malo podmažemo štap kojim bomo vrtali bow drill. Aha, to je bow drill, ja se to zabi reći. Je, bow drill, ne. Po engleskom, ne, hrvatska riječ. Inače to je luk, ne, zapaljujući luk. Znači, okrenemo, ne, znači moramo i prema nutra štap, a moramo i prema van, ne, već ovisi kako ima način paljenja, ne, neko ima prema van, neko prema nutra, znači štap položimo unutra u ovu letvicu, koja onda skupa sa štapom, dok se vrti, napravi trenje. Koja je onda žar tu? Žar pada, tu se napravi žar. Zove žljebić pada. Ali treba jedno to prilagođavati, nije to odmah, ipak je to primitivna vještina. To je krvni pogon. Je. To je vatra na krvni pogon. Osjeća se di. Brz si ti, brz. Tak to rade pravi bushcrafteri. Evo se i užga. Znači najbolja stvar je gnezdo. Ovo su lišaj od sbršljana, ne, ali najbolja stvar je gnezdo, suho gnezdo ptiče, lijepe su sitne papire. Da, ovo smo našli. To je usput. Inače ja uvijek dok idem u prirodu, ja uvijek gnezda uzmem, stara gnezda, delim si unutra pod majicu i čuvam se za te stvari. Svaki bushcrafter koji je malo
iskusniji, on si rezne alate sam radi. Pjeran si je to napravio odlično. Ovo je prava koža, evo on bo to malo više o tome rekao, ali ovo je nož baš lijepo napravljen i lijepo leži v ruki i sve. Baš pravi onaj radni bushcrafterski nož. Ja, delan je za moju ruku, ne, no. Za veličinu moje ruke, ne. Koža je od postolarska, znači koja je služila za džonove cipela. Unutarnji dio je za gornjište cipela bilo, ne, ali u biti to je materijal koji je bil otpadni, ne. Znači, sama oštrica je napravljena od čelika koji je služio u industriji, isto tako jedan komad metala koji je bio bačeni, ja sam ga izrezal, ručno obradili i napravili oštricu, ne. S tim da je drška od hrastovine koja je, znači, isto kak i futrola, premazana je s lanenim uljem i naknadno je spolirana s pčelinjim voskom. Isto tako i futrola, znači pčelin je ista stvar je iz mačeta. Ovo je fina lagana mačeta, mada ja sam navčeni na kosir, ali i ovo bi super bilo za to je za dravske šikare i neprohodne puteve tu kod nas na Dravi. Isto koža je napravljena od istog materijala kak i nož, a oštrica je napravljena od starog lista pile koja je pila trupce. A drška je isto hrastovina, znači premazana lajenim uljem i polirana pčelinjim voskom. Odlično, majster. Prirodno i jednostavno. Nije nike industrijski, niti i malo ručno šivano, ne, znači vidi se da nije baš pravilno. Odlična stvar, a malo love. Pa je, praktički ništa skoro love, ne. Jedino turpija i brusni papir. Sad smo se prisjetili malo tih bushcraft tehnike, kak se alati prave i tak. Mi bi se tu mogli cijeli dan razgovarati. Evo, baš mi je drago da smo se našli. Mi smo sad u rezervatu biosfere Mura-Drava. Tu dole niže nam je ušće, pa bilo bi lijepo da se zajedno prošetamo do ušće da pogledamo. Si za? Sam, idemo. Ovdje baš se lijepo vidi kak se događa erozija obale. Korene ovih topoli jednostavno ostaju iznad površine vode, jer ih voda ispire. Zato je to jedna od opasnosti. Pazi oprezno gore da... Dok prolazite kroz prirodu, bitno je imati duže rukave, zbog toga jer dolazi do ozljeda kroz visoki gustiš, gdje se, znači, izgrebete, kako se vidi na mojim rukama, ne, skoro do krvi. Ali opet morate si pomoći bilo s biljkama koje postoje u prirodi, ne. Znači, možemo si pomoći sa kantarijolom ili sa bokvicom koju stiskamo da pusti sok i s time premažemo ruku ili napravimo oblok koji zamotamo sa zavujem. Idemo prema tamo. S lijeve strane nam je rijeka Mura, a s desne strane nam je rijeka Drava.
Evo Vjeran, došli smo na samo ušće. S lijeve strane nam je rijeka Mura, s desne strane nam je rijeka Drava. S lijeve strane nam je Mađarska, s desne strane nam je Republika Hrvatska. Probijali smo se, odlučili smo se za kopneni dio da dojdemo do tut, mada je puno lakše dojti s rijeke. Vodenim putem. Ali nam se ipak isplatilo to probijanje jer ovo je predivni osjećaj gledati kako se dvije naše rijeke spajaju. Kopneni ovaj tu dio gdje smo se probijali dosta je zapušteni, dabrovi su dosta porušili stabla, samo te stabla nisu padala na vodu nego su vjerojatno ih je vjetar srušio na kopno i sad je to jako se zaraslo s tim kanadskim zlatnicama, jako je teško se probiti. U tim preprekama unutra nalazi se dosta tih crnih osi i stršljana, na to smo morali posebno paziti, zato smo morali polako si krčiti put jedan po jedan. Kad se nalazim tako u blizini rijeke, vode koja teče, uvijek se sjetim riječi američkog poglavice koje govori bijelom čovjeku. Ta pjenušava tekućina što teče brzacima i rijekama nije samo voda, već i krv naših predaka. Svaki zagonetni odsjaj u bistroj vodi priča događaje i sjećanje moga naroda. Rijeke su naše sestre. One gase našu žeđ, nose naše kanue i hrane našu djecu. Rijeke moramo čuvati kao vlastitu braću. Staying here forever in the beauty of this place all alone. We keep on hoping maybe there's a world where we don't have to run, and maybe there's a time we'll call our own, living free in harmony and majesty. Take me home, take me home. Walking through a land where every living thing is beautiful. Why does it have to end? We are calling, oh so sadly, on the whispers of the wind as we send a dying message. Maybe there's a world where we don't have to run, and maybe there's a time we'll call our own, living free in harmony and majesty. Take me home, take me home. There's a world where we don't have to run, and maybe there's a time